Có một tổ sĩ chủ liệp lên ini vợ. New company kita apa tahu nih? New company, murti tanah nih, company mah, tahu new. Handi koi. Soalnya sih nih, soalnya tanah ini. Mayu cun le. Soalnya mau tambah mayu. Soalnya hukra saja. Jadi dem koi lah warbo. Hukra saya kamu. Mana buat thangnya kerja kayak siapa? Fedit mah. Mana tak mana gram na? Mantunya. Waktu mai tu ke. Cuma berpelasin hangkap lebu. Karena itu urklay, resah urklay gitu tanah itu mah. Naik lecur naik. Naik lecur naik. Ya, 공통 하는 거 있어. 공통 그 약고. Mas kasih kam kiri kabeli. Hah? Kopahin. Aratna rekor mana? Wai hawa enggak gonta kanai ka? Masih kar kemang. Rekor mana tahu siap. Tak gonta kan kayak kemarin lah. Nekut nih no. Sak saya pur kita kena. Stop klay larut naik. Ara kena kita. Lo tak klay mahi sorne dobi patik. Oh, mes kayak gam bangka. Josi krible mais ka ba. Wai saya josi right lang na. Enggak deh ba. Mai. Nay mà nặng đấy mà. Chắc là cái thân này nó không halo kabel. Mai thun này cái keren ini không halo. Betul sen này ra deh, betul keren. Mani, cuman. Ya sini boy itu warna. Masuk panen ini saja. Pang sani bete tulpa ya pangura no tansan. Bicara sih, dah kita tunggu sih. Mati atle bu koi sih tanam le. Koyak. Nera sih. Koyak bu, cuun phabu. Nin betabu ya thi, ekdom swinele tau. Tuh si krik kan. Kok. Dulu dia masih hancur. Udah kasih klan nih. Kampung enggak kasih tiga. Muti. Bagan muti kasih kapan ya dia muti kita. Nah. Itu tas main orang itu ni apa? Siapa tas main apa? Kuya tiara deh. Siapa? Jadi sih. Itu nokol pani mana roba nak kisah. Kuya tanya. Coba ya tanya. Harus hai sekejap ya. Jep hanya sekali jatuh. Apa ya? Nada tay kamu ani, tuan tu biar belum kayak bayi. Kau betul saya berkiri kan? Betul kayak apa? Entah nak lebih dorong. Sana lo. Boleh apa? Itu bawa keren. Berusaha kalek tak bu. Itu kopai ni dengan itu. Tap hay đi. Tap hay đâu? 이 정도로 자.